Uvaženi gledaoci emisije Zapis, uz najljepše želje za 2021. godinu napravit ćemo izbor iz emisija koje smo emitovali u prethodnoj godini. Pored bajkovitih krajeva i interesantnih likova, segment Zapisa su etno priče. U godini iza nas posjetili smo etno kuće u Malesiji, Bjelopavlićima, u Vusanju, u Lješanskoj Nahiji i u osnovnoj školi u Budvi. Jeste li doma, gazda? Ajde, dobro došli. Pomaže Bog. Bog ti pomoga i hvala ti. Bogu mi smo se mi Dobro. kući imali, sorry, nekad ovako dočekivali Jes, i u jes. miru i pred smo živjeli. Dočekat ćemo se do kraja života. Ako Bog Hvala. da, ako Bog da. Ajde, sjedite i dobro došli. Zahvaljujem. Hvala ti na dolazak. Evo ovdje ti je to. Hoćeš jednu rakiju kao prvi. Hoću Bogu mi. Pa će moja supruga od 82 godine sad će ti kafu speći i dobrodošli. Evo izvolite, Zahvaljujem. živjeli. Ajde, dobrodošli, hvala vam. Dobri dome, a Bože pomozi, prijateljstva kolo nek se vije. Uzdravlje. Hvala puno, živjeli, dobrodošli. Kako se živjelo nekad u Malesiji? Nekad u Malesiji se živjelo dobro. Je li bilo gladi, je li bilo nestašice? Nije bilo gladi, nego je bilo dobro. Bavili su se poljoprivredom, koji su živjeli časno, pošteno, fino. Bivalo je da i život da za prijatelja koji mu je došao kući. Koji i dan danas ima takvih ljudi, koji ne zaboravljaju prošlost i hvala im puno. Mnogo mi je drago što ja sam od njih. Ali mi je teško držati ovdje, zato što sam jedini čovjek koji se bavim s ovim, sam ja tu. Bako Kose, kako je nekad bilo živjeti? Bogo mi teško. Teško nije se i malo, sve se je radilo, kopalo, nosilo bremena, čuvale ovce, koze, krave, muzlo se, spremalo se, od toga se živjelo. Od ovaca plele, prele, čilime, džempere, čarape, sve radili. Tako čitav vijek na konje čerali krompir, iz planina dolje do u selo, drva brali, donosili, prtili se na urivak. Sve. Kad se ljepše živjelo? Onda ili danas? Kad su ljudi bili srećniji? Bogo mi ondar. A sad sve nešto se izopačilo, sve ovo mlado neće bez kako ono hoće. Ja sad ne znam ništa, pričam ovo ono, a to je bilo tvoje staro doba, nema toga više. Ali vi imate onu kuminu koja je tu sa nama i koja vam pomaže i prati vas. Pomaže mi sve i to, sve ću da je naučim. Da zna sve, poslije mene i ovo, sve će to njoj. I ona će sve da zna i da vodi računa o tome. Ona je pametna, bistra, odličan đak. Mi se nalazimo sad pored ognjišta. Yes. Šta je ognjišta nekad bilo? Ovo smo sve imali. Eto, imali smo lopatu i ono, i pepeo razmakli, tu smo lijep pekli. Bila je ploča od kamena, sad ovi pepeo sve maknemo, punemo onu ploču, da nema mnogo pepela i ostane. I onda smo tu lijep natremo na ono brašno i metnemo sač. Ovi sač poklopimo, ako nemamo, onda od kozalaca listove ili lopuri što je po planina, oni veliki, pokrijemo da ni ono ne uleze pepeo u oni lijep. I to onoga pepela i žara metnemo, ispeče se lijep. I ono posle kad se ispeče lijep, maknemo lišće, evo ti lijep da jedeš.
Gospodine Čelaj, osim što ste sačuvali kulu i porodičnu priču i tradiciju, vi ste u jednom dijelu ove stare kuće osnovali muzejsku zbirku. Da nam kažete kako ste došli na ideju da to uradite? Pa ideja je bila, ovdje sam ja rođen, ovdje sam živio 36 godina u ovu kuću. Onda napravili novu kuću i pustili smo ovu staru. A mene je bio žao da se ova ruši gdje sam rođen, gdje su ovdje 8 pojasa živjeli. Onda sam odlučio, jer smo mi bili velika kuća, kao što sam rekao, sa stokom, sa planinama, i sačuvao sam ove stare stvari s čim smo živjeli mi, seljaci ovdje i svi. Oko 25% ovih stvari su od naše kuće, od naše porodice, druge sam uzeo u selo ovdje. Dali su mi ljudi, rušili su stare kuće, napravili nove, a onda sam uzeo ove stare stvari i sačuvam i ovdje. I napravili etnografski muzej. Pa da, etnografski muzej Busanje. Imamo oko 500 ovih artefakta ovdje, ovih eksponata, i svi kad dođu iz Amerike seljenici odavde, oni dođu ovdje ljeti, ima slučajeve kad plaču, nađu koljevku gdje je porastao, nađu svoji roditelje ove stvari, ovdje gdje su rasli, gdje su, s čime su živjeli, Boga mi plaču, ima koji plaču pomalo. Ja nisam neki guslar, ali mi je velika želja da upravo kod vas ovdje zaguslam, pa bih vas zamolio da mi neke preporučite, da mi neke date. Pa evo gusle, pošto ja moram biti sad malo, da se malo ne našalim, pošto si ti skučao, ovo su gusle koje je radio jedan tvoj kuč, jedan poznati kuč, jedan dobar kuč, mogu to slobodno reći ovako, moj dragi prijatelj koji je, nažalost, počivši, Komnen Dragović, Čuveni. vajar, skulptor i umjetnik. Evo, nezadovoljstvo toliko veće. Evo. A pjesma o čemu drugo nego o prijateljstvu kuća i Lješanske Lahije. Kada su čuli lješanski junaci i komandant naređenje baci od čuvene kuće Vukčevića na sramotu knjaza Petrovića preniješe ko vojvoda Marka od Carvaza do Farmaka. Predmet koji nemaju mnogi muzeji. Pazi, veoma interesantno, pogledajte, veoma interesantno. Ovdje se stavlja, ja znam namenu, kad su žene otišle na prijelo da sjede, znaš, vjerojatno da vezu stalo, pa su stavili ovo klupko s ovim da ne bi palo i stalo. Međutim, veoma je interesantna stvar. Ja sam pitao svako ako mi je došao u muzej, kako se ovo zove. I jedan put neko mi je rekao kako se zove, nisam, do današnjeg dana ne znam ni ja kako se zove. Znam namenu, ali ne znam kako se zove. Ovdje ono što sam vam rekao ranije, pogledajte. Ovdje je kamen kreven, to se pominje u našoj istoriji. Ovdje je trud ili usjeka, pazi, a ovo je ogilo. Pazite, dođe delegacija iz Njujorka. 2 zgodne cure, fine, držu ovamo kao Amerika, mi smo sirotinja, mi ništa ne znamo. I rekao, a nećemo, ja ću ti nešto progovoriti. Ovo je za sečenje duvana to. A rekao, mi smo ispred vas. Kako ste vi ispred nas, šta ste vi? Rekao, sad ide. I ja uzmem ovo, kresnem, upali se. Ona gleda. A rekao, vi ste gudili 2-3 mjeseca da upalite vatru. I ona više se učuta. Ovo su, vidite, opet veoma simbolično. Ovo je takozvana mala ćorka, pazite. Pomoću ove ćorke, to je išla na gas, školovali su se ljudi. I pogledajte, piva najsiromašnija, najviše doktora nauka ima. Vidite. I pa, to je imala svaka kuća. Kad su došle ove staklene, to je bilo čudo neviđeno. Evo, viš, sa čibukom stari i sve ostalo. Ovo su fenjeri, jer tako, razni, znaš, karabitske lampe i ostalo, to je napredak ogroman bio. Vidite sad, ovdje je takozvana, rekli bismo pegla, ali nije nego supreš, da bome. Staviš žar, pa mlatiš, upališ i peglaš i sve u redu. Znači, moglo je sve.
Ovo su pržulini. Ovdje vidite malo simbolike. Ovo su, vidite, načve od jednog kamena, od jednog dijela napravljene. I tu se mesi hleb. Kad se umesi hleb, stavi se prvi deo na krug takozvani. Na krug se stavi i pazite I mi, djeca, grabimo ko će pred da odlomi. Nema čokolade, nema keksa, nema ovoga, nema onoga. Pojedemo to, onda stara ode crep ili crepulja, stavi i pokrije sa sačem i stavi u. Još smo puni utisaka iz Titove vile u Igalu, o kojoj smo napravili detaljnu reportažu. Veselje se širi na sve strane, sad slobodno po zemlji idemo, al velike pamtit ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo. Mi sada ulazimo u dio vile koji je bio predviđen za spavaće sobe. Prva nas riječe Jovankina, koja je u roze boji. Tako je, sada smo u takozvanom rozom apartmanu, namijenjenom za Jovanku Broz, iako moram da kažem da je ona ovdje boravila samo jednom u januaru 77. godine. I od Titove sobe gdje je on noćevao, odvojena je vratima, zapravo s dvoje vrata. To ste dobro primijetili. Svaki ulaz u Titov dio apartmana su dupla vrata. Tu postoje više priča, zvaničnih, nezvaničnih, onih nezvaničnih da su navodno ovo bila jedina vrata u Jugoslaviji od kojih Tito nije imao ključ, pa je morao da kuca. Ali u principu ono što je istina da su na svakom ulazu dupla vrata prosto zato što zbog zvučne izolacije, tako da niko, pa ni Jovanka, nije mogao da čuje šta se dešava u samom apartmanu. A zbog čega su zapravo bili odvojeni? Zbog čega to nije bila jedna spavaća soba? To je bilo uobičajeno za to vrijeme. Imao sam goste iz Velike Britanije, pa su mi oni rekli da britanska kraljica ne spava zajedno sa svojim mužem, princom Filipom, a i naš kralj Nikola i kraljica Milana nisu spavali u istim sobama, pa su opet imali 12 djece. Tačno. I Titov apartman je opremljen plavoj boji, imamo krevet, ormare. Upravo tako. Sada smo u Titovom apartmanu, koji je bio spavaća soba, dijelom radna soba, a to je još i jedan mali krevet u ćošku koji je bio namijenjen za adjutanta, jer je samo adjutant imao pristup predsjedniku 24 sata dnevno. Početkom ljeta jedan od zapisa smo naslovili Etnovez i Duborez, a snimili smo ga u Nikšiću. I koji je dio teže napraviti i uraditi, taj dio ukrašavanja ili samog oblikovanja gusala? Pa u suštini najteže je možda oblikovanje gusala, da se iskopaju drvo, da se osuši i onda razbaranje, onda gore se radi ukrasni ovaj dio, ovo je tu koza. Radi se drška, zavisi kakva šara, ima raznih šara, nove urađen grb Crne Gore. Pozadnje će da se radi stara kapela. I koliko vam treba vremena da ukrasite jedne gusle? Pa razbaranje ode za nekolika dana, samo razbaranje. Zavisi koliko se radi vremenski, koliko se ostaje. Ako se radi po 7-8 sati. Sa zapisom smo bili u Kolašinu, predstavili slikare planinske i mediteranske Crne Gore, u Plavu se peli na Visitor, u Tuzima razgovarali o istoriji gradskog jezgra Malesije, na Lovćinu obišli bajkovito selo Majstori.
Kažu da sve što se nalazi iznad 500 metara nadmorske visine može se kvalifikovati kao planina. Tako da ovo novembarsko hladno vrijeme nije ništa neobično za ljeto u Kolašinu. Nalazimo se na trgu Vukmana Kruščića. Da nam kažete nešto o gradskom jezgru Kolašina. Od čega se Kolašin sastoji? Gradsko jezgro Kolašina, taj najuži dio, se sastoji od 2 gradska trga i glavne ulice koja povezuje ta 2 trga. Trenutno se nalazimo na trgu Vukmana Kruščića, čiji centralni dio zauzima spomenik Veljku Vlahoviću. Uglavnom, drugi trg je trg palih boraca, na kojem se nalazi spomenik palim borcima i svim žrtvama rata, Narodno-oslobodilačkog rata. Ta 2 trga povezuje glavna ulica, inače ulica 4. proletarske brigade, koja je nazvana po brigadi koja je oslobodila ovaj grad od okupatora. Inače, u narodu je poznatija kao Sibirska ulica. A Sibirska ulica je nazvana zbog toga što je u njoj zimi jako hladno. Navod Zorić je jedan od prvih likova televizijske emisije Zapis, a priča o njemu se našla u knjizi Zapisana Crna Gora. Jedan dio svog života ste proveli na moru. Koje parče neba je ljepše? Da li ovo sa juga ili sa sjevera? Gdje su ljepši osviti i zalasci? Lijepo je jedno i drugo, to pošteno pričam. S tim što mislim da je ovo na sjeveru meni je nekako bliže. Čini mi se da je ovdje nekako nebo, čini mi se da malo jače kad bi mogao skočiti bi ga dovatio. A dolje već nije tako. Ali je lijepo. Šta hoću još da kažem? To se ne može se porediti, a opet se ne može porediti. Slobodan Puro Đurić u Budvu dolazi od svoje 10. godine. More je zavolio školujući se u umjetničkoj školi u Herceg Novom, a već 56 godina u Budvi ima svoj atelje. Intenzitet boja uočljiviji je sve više godinama, a zato su krivi Mediteran i Purov pogled na život. Gospodine Đuriću, za vas su i Podgorica, i Cetinje, i Skadarsko jezero Mediteran. Zašto? Pa, zato što svi ti predjeli imaju istu svjetlost. To je ta mediteranska svjetlost. Ona se razlikuje. Ljudi misle da je svuda svjetlost jednaka. Nije. Varaju se. Ili od klimatskih uslova, ili od planina, ili od ne znam sve čega, od prelamanja te svjetlosti, od mora, različita je svuda svjetlost. Ja se sjećam kada sam bio recimo u Španiji ili tamo, to je sasvim druga neka svjetlost. U Parizu je druga. Također i ovdje, drugačija od one prema Dormitoru ili negdje drugo. Tako da je to, a to je za slikarstvo presudno. Svjetlost je u slikarstvu faktor, veliki faktor. Na 1735 metara nadmorske visine nalazi se Visitorsko jezero koje zadivljuje posebnim mirom i zelenim vijencima četinara iznad njega. Jedno je od manjih jezera u Crnoj Gori, zimi često zamrzne, ali ljeti je, kako ste vidjeli, pogodno za kupanje. Po mnogim planinarima iz Crne Gore, Visitorsko jezero je jedno od najljepših i ono je karakteristično, između ostalog, i po plutajućem ostrvu. Šta je zapravo to? Pa ja bih vas tu malo ispravio. Nije ono samo karakteristično po plivajućem ostrvu. Ono je bilo karakteristično do zadnjih godina po nečemu što je vrlo bitno, a to je da je u ovom jezeru živio jedan vodozemac, bio stanovnik ovog jezera, endemična vrsta triton.
ali nepažnjom i lošim razmišljanjem ljudi koji su ubacili ribu klena u ovo jezero, ona je uništila tog veoma značajnog vodozemca i time umanjila vrijednost ovog jezera. Što se tiče plovećeg ostrava, tu mogu da kažem da predanje kaže da su Tračani, koji su se nalazili ovdje u okolini, da bi sačuvali stoku od divljih zvijeri, vukova, napravili splav veliki od ovih stabala i na taj splav su uveče utjerivali stoku i zajedno, naravno i oni sa stokom, otiskivali se do sredine jezera i tu bi prenoćili, a ujutru, naravno, privukli bi taj splav ka obali, isjerili ovce i oni ponovo bili na kopnu. To je bio jedan od načina zaštite svog mala. Pravi primjer posvećenosti porodici, teškoga planinskoga života, ali i očuvanja zavjeta koji je svojstven samo starim Crnogorkama je Ike Ivova Kustudija. Ike, vi u Majstorima ste jedina stanovnica koja živi tokom cijele godine. Kako je ovdje živjeti? A ne, pola godine. Pola godine ovdje. Pa teško, znaš kako je teško? Jer se nije naviklo, no ne višinja bilo. A sad oni napuštili ljudi, ali da je uslova, svi bi se vratili na svoje krajeve. Vi ste rodom iz Čeklića, od Mirkovića. Jesmo. A udali ste se sa 17 godina za supruga Ivo. Jesmo. Kako ste se vi sa njim upoznali? Pa tako smo se upoznali u Cetinje. Upoznali se i tako. Kako ste živjeli u tom periodu? Pa dobro, čeljad su fino bi bila, mirna čeljad, dobra čeljad s kojima sam živjela. Zavu sam našla o 6 godina, 3 starosti, ali oni su bili dobri, ja s njima dobro, oni me prihvatili ko da su me rodili i tako. I koliko je bilo tada porodica u ovom selu? 12 porodica. I 2 su porodice odmah zaselili ubrzo, ostali su pojedno i zaselili su svi. I čime ste se bavili? Od čega ste hranili porodicu? Stoku smo čuvali i imanje obrađivali i tako smo kupovali vođeni imanja, kupovali imanje u Lapčiće, po pola smo godine živjeli sprema Brajića, tamo smo živjeli. Fino nije bilo, komšije su ni bili Brajići, a bilo je sat vremena od naše kuće do, tu nije bilo puno, ali su i zaselili u Lovćenac. Odakle kod vas interesovanje za bavljenje etnologijom i sakupljanjem narodnog blaga? Odrastao sam u jednoj velikoj porodici. Djeti i baba su imali 7 djece i puno unučadi. Tako kada imate tako jednu veliku porodicu koja je još i tradicionalna, ali kad kažem tradicionalna, naša porodica je bila spoj tradicionalne i moderne porodice. I onda smo držali do običaja, do tradicije i pored toga svakako imali smo dosta eksponata koje smo zadržali kao uspomenu, sačuvali, tako da sam ja to naslijedio, dakle i sa majčine i sa očeve strane, dosta tih starih eksponata, etnoloških, a sa druge strane sve ono lijepo, anegdote, priče, to sam svakako najviše čuo unutar porodice, prije svega od moje babe Šerife. Ko su bili još ljudi koji su uticali na, možemo reći, vaše životno opredjeljenje da se bavite očuvanjem kulturne baštine? Znate kako, ja sam, dakle, rekao sam pored babe puno toga naučio, ali kod nas su uvijek dolazili naši prijatelji, naša rodbina iz Podgorice, Skadera i stalno smo se okupljali i imao sam priliku da čujem puno toga, što pjesama, što nekih legendi, tako da sam ja svoje znanje kasnije dopunjavao i onda sam istraživao. I u jednom momentu ja sam formirao jednu etnološku zbirku koju smo, dakle, i preko vaše televizije i promovisali. I sada, trenutno, ta zbirka je, pošto sam imao par izložba u Plavu 2 puta u Podgorici pod nazivom Orijentalna soba u Podgorici, tako da ona je sad nekako mobilna. Ona je uvijek spremna da bude kao postavka, tako da više nije u onom ambijentu kao što je to ranije bilo. Ona je uvijek spremna i ja tu etnografsku zbirku koristim za razne izložbe ili za nešto drugo, za neko drugo snimanje.
Podsjećamo da je ovo retrospektiva zapisa iz prošle godine, a jedna od tema zaslužila je 2 emisije. To su katuni Kučkih planina koji su sada pod snijegom. To je jedno zadovoljstvo. Ja sam to naučio, kažem, evo 50 godina to radim. Od 7 godina sam počeo da čuvam, a danas imam 57. Znači 50 godina kad se bavim. To je mene jedan hobi koji ja u to uživam. Imam i kad dođu u gosti, i kad treba da se odmori. Ja ustajem većinom od 4,5 do 5,5 ujutru. A Boga mi, kad smo imali ove 900 ovaca, do 12 uveče smo muzli, a supruga nije mogla prije 2 i do 2,5 da legne a ja sam kapom u zemlji večeram odio u krevet i zaspao. I to je mnogo, ako nemaš volju, ne možeš s tim da se baviš. To je jedan fini život. Još sad ima mašine, evo, mašinu ima za solarnu, ima mašina za mužu krava, ima solarna za struju, agregati, mašina za veš, voda da česme, sve imamo, jer se je napravio, došao je put 90. godina i od 90. godina promijenili smo ambijent i bunaran i koliban. Pa mi, kad sam ja bio dijete kao ovaj moj mali čedo, to je bio od bukve ubereš, ideš ubereš plasu bukve, staviš na krevet drven, od bukava koji je napravljen, i slamnica, i deklica, i tako se to živjelo i mrčilo, a Boga mi evo 20 godina, 30, sve drugše promijenilo. Razgovaramo i sa Dritom Vasiljevom Nuculović, domaćicom. Na ovu gladu smo podigli 6 djece, svi smo bili ovdje, svekrva, džever, ja i muž, sve kolijevke, mala djeca, sir, zecke, svi smo bili ovdje, komšije, sve na ovu gladu. I ni sad ne mogu da puštim ovu gladu, no ovdje spavam, ovdje sjedim, ovdje spremam sve. I cijeli život se odvijao u gladi i na planini. Dok izađem na ovu gladu ću izaći. I dok smo živi, Bože zdravlje. Ja i muž ćemo doći ovdje, a Bogu mi djeca nete. Kako izgleda jedan vaš dan, kad se budite, šta sve radite, koliko je teško održavati domaćinstvo na planini? A nije toliko teško sad je lakše. Prije Bogu mi je bilo teško, sve u ljeđa da nosimo snijeg, onda počeli smo bunare da radimo, drva na ljeđa, snijeg i sve to, a sad je lakše. Vi ovdje pravite hranu i imate namirnice kao da ste sve usred grada. To domaći, seljački. I šta pravite, koja sve jel? Lijep, kuvamo pasulj, mladog sira donosimo ozdo i tako. Sve kao dolje isto i sad možemo i ovdje, imamo šporet, imam sačtu, imam sve. Sve usloveno, za sad nemam za koga spremiti. A hoće li mlade nevjeste da dođu da žive na planini? Ne, Bogu mi. Dan, dva, najviše sinovi, imamo još jednu kćerku, nije udata, ona najviše je ovdje, za sad je dolje, ali Bogu mi sinovi nete ovamo. Kako mi vidimo, a možda će, no ne. Uz zahvalnost što nas redovno pratite, želimo da nas gledate i dalje subotom u 17 časova i u repriznim terminima na prvom i satelitskom programu Televizije Crne Gore. U godini jubileja, 20 godina postojanja emisije Zapis i 150 godina crnogorskog novinarstva, zapisat ćemo još mnogo interesantnih priča o našoj tradiciji, ljudima i krajevima. Pratite nas!